Mia man thầy will gan yalik yini ci lor nyale ñu mo to gan yin yalik loy de loy din go won wa jom la jik ndam ñuy ko pin lenko nyalik peng long da bandi dia ko ba una ti ko dorin chu do le baba nyalen ko pio gel chin wa gel wara kol ku wana ko aba wa bebe kol chir kol in nyalen pir ni edu nerin wo baba akiran wo ka pie ta ko lo wo ni pir ta da tene ne pin nom baba eri edu ku yin ke ta wo ku ni edu ku ta wo tene ku ka chin ka da wo baba ni chu do le ni kriye ti ban ta lo wo kin yakoba inti ku baba una ti ku dor akin ke lewran walk wedu kiran le be luel ti chini ni yakoba ni ala inderem kwa u kwa chile bi ping ti chini ni yakoba ni ala inderem yani inti ku baba ba ben ni gathering it take over my father take over this gathering this preaching baba bar ni piot kwa ye in yakoba kwa nyatong ne lek ba ya makarapondo ku kwa nyawu bi ping yin yakoba ni ala inderem bi wel ku ping ku choma kene ke pio baba bula bi wo de ko wache tiang ni nyi bendit ne ren ka wun ku wa ku jong di la jik okay we take welcome we koi dai Facebook nyen ku jela won ko dai we ke tin we koi totene we chak welcome ne rin ka wun ku wa ku jong di la je aran ta chitene ani chole yang a jang ret a ke kai rin che ka ka ku kanisa ta tinetene ne yakul Episcopal Church ato pantini chole Atlanta Georgia pianke en we koi okay ato pantini chole Stone Mountain achi majaret kan Atlanta Georgia yen ke kanisa ta entine kule ko ka kanisa acha ka dua le charet to ko kanisa acha ka dua le chen ke en be yen fursa chirkene ba wer ni alej ba be chair kan week so ke an ngot kan ken gola we dai anon ke tin ya do chair ta to ko ben ayo we ke yen ni alej ta wa pio taban what mane time technology ran ben agu ko to pan jing ko cha nong cell phone ku ko cha nong internet ku social media lo ke pan jing so ke kar balwel manade ke time chinen ran be yana complain manade ke wer nyalich acha nyich wer nyalich acha kenade because nyal in the panyal look, he's a kind God actually low beran ken wer nyalich ping achi lo be judge so social media available in mane no ran ben so one non koi ko ku walk non koi to ke chiming ku koi to ke chichor ku koi to ke chekwen yong bi loy in a case like this yong le ko bi loy so unfortunately I don't can reach Lubiran Kaloi, Nayeran Tokin Chichor, who yin Chequen Tabana Chan in Chichor. Kayin Lu Ngadi Leg Jut then ato Ngadinian, ato Internetian, who ke non ran quinin different ways.
ye agar wale tong bor wale tong anong ko kwene so na nong cell phone or na chin cell phone anong anga de ter den yoku doj token wagon ter e tape ku ke ka ngodi ke to gu chemen ayeta alle biya tape ku pingi ti iran chengai chor de we so kin le ba ping chen yit ku ago so kene technology is available to koi chichor so kene kuna riri ke koi to yilom or anybody alle bi coin kuin le banang access na iran chiming ke ngia challenge mat but it's not that bad especially work ko to America agut chu panda ya de panda junub ku lela ko cha luitin ke kana le blu ko chiming a nong tong de nai ka pio di sukulech tukulato tukul ko chiming so na ye un met wale man met ku to mendu ka chiming ka we welo tukulech yin man met ku yin un met to kanye already. It's about maybe less than a year kin ki to ka chenyi tong den ngadi min ka chenyi less than a year because ke ka no alphabet skin akoy manong en ko ku we che you know kon dai ke brana jame chin loil mi nge create bana yepi no matter what because I ran a yeko shin so ku yin bala to kule mingi kan mendu ku laka ku pyuka kuna ja pyu kin le ba mendu ko ni wer nyalit yin le ba mendu le ba ko ni wer nyalit or and le ba ko ni wer nyalit because ke ka yin nyalit ka ko na walk you know bu ko ja ko in any way that you can one time when kadang one time junub lo ene to high school tukule ming eto ten juba ayo ken ko di ko we ke ngai pingora ken ke ting but eto ten on juba but achin ko di ke dur nya so ken yen ke kar ba chair ken we inu ranben anong access ranben ku ke di ranben benang access to where nyale achan where nyale emiet the pide we ku yin ku gen one responsibility achan buke koy ko buke kon so na no ran ni ke ran yin ya please ko kon by all means ba yen ba kon achan be ka be available enongen so ke kar baga chair emat na yera ni yin bon ya kin chenga gaw de wo ke wo be jalo bible day wo che ping ngadi bo ke ngwan a chen wo ke ping ken bo ke ro ato ne lectere bungu isaya chugdi te terngwan pro in bi chier gol chuk to ka gut chuk dongwan wo che ping ya de ne diet ke david dit chugdi te tero ko dongwan ku chier gol chuk to ka gut chuk de wo che ping ya de ne toni wo che ping bungu dutu chugdi te tier chiere golle chukti ne te dia ku ngwan ku loku ko che chukti ne terngwan ku dia ku bung chien wa pingtin aton wil peti to bung masaya chukdi te dia chiere gol ku ne chukti ne tier ku dia ku loku ku ko ku chukti ne tier ku doro ke ka bo ke chuka kwen ya and I encourage everybody you know aba summarize ke chi kelwel ke boka
cái dia be du nang pure jama kwe du nang ku ke nang wait so wen ke tian ka che loiten so ke ka bo chen wo ka ping tin ku na lor be I encourage we ya ka teach a chan ba lo ku ba la dia ka we kwen ke chuk a chan ne le e ko myo chi myo de you know yin lo cho ka yin to ka na le ba kwen e kolen ku yin myo na e mi a kol ka ber do pen ku ber yin myo de and I encourage you by the Bible because Bible emiet the peed away emiet the peed away ayan wait in a red a chirman yen wa cham me the peed go me the peed go na you could cham ke wa yen energy why we do a lot of stuff when ke chok me the peed away away ko aye cake coin e wa coin where in me so we muhima read a chan bu Bible bu ya queen na loku Bible date ke letter ke letter walk letter a jam I wunda bandit so kalwel bandit ke na wunda letter Isaiah alwel ne ale ka jama wunde alwel miet miten pio na wunde so ne ale mit pio red na wunde ka baka ka loy ka baka loy a wunde in ne ale de pania so yena mit pio na wunde ka baka loy a wunde ka biya wunde ka loy ku ka chia wunde ka beloy ku jela lek chen nelik chen rolewo yenga yen nelik a big summary kan kon be dia kan la benti so yen ke ko korku bu lomete na nelik yen ka jama wunde a wunde neer a wunde chiloy a wunde ne anon ka be ka yen a wunde kwa wunde anon ka be ka loy kwa wunde anon ka chi ka beloy kwa wunde ne a wunde ne ku yen e wala rodien nyal so na loku e bungu masaya ke bungu masaya ene ka jam ene ka lewo ko le ka chinne le ka lwel ne Isaiah tok ka chinne le ka lwel ne Isaiah tok ke ka rodien that's what lwel bungu ngada ene ke lwel bungu masaya ku ka buting ye kango because yen nel in the panel ne Isaiah tok achilwel e kanon ka bia wunde ka loy so wabu ka ping ke ka ye kango ke ka alwel masaya ke ka rodia so yen ka lwel bung de masaya ku ka bu ka ping ke ka ke ye kango e tong lengeli te lwel fulfillment of God promise so nel in the panel a wunde ne anon ka ke promise non ka ke promise yen nel in the panel like you know, I wonder will receive power. I wonder will receive power. A very alone. So keka kuka banka dutinala. So a fulfillment. Kitchen a little broloy, eroloy, ukabu pingala. Now look who bungu do tuch, gabungu do tuch, enaka jam, ebungu do tuch, enaka jam, ewa, a jam loy chi a wunde lwel ne ale che jam kanong lon bia wunde loy anong lon bia wunde be loy so yen ka le to walk we know that ne ale che jam ku le la wunde kanong ka be loy ku ka be loy ke ka bu ka ping ne bu du tu chi okay oh I am so sorry so, but whooping. Oh, okay.
Eh? Oh, okay. So gabung dutu jen ke ku pinga tane elwoy bi wunde nyale be beloy yen ke confirm tane yen ka loyel bungu dutu na loku na dieti te ler wona dieti taban kene edit Psalm 29 yen ye bungu David diet ka David edit a chirman yen wo pion pani yen war ko jay dier ker ku pion ko so udine e pion ku ke lwele dine a jamle alwele yak bandit pion we meri yak bandit pion yen ke lwele Bible alwele rudde nyalit alwele rudde nyalit so yen ya da a jam rudde nyalit le wo ke yak bandit pion ku ka jam rudde nyalit ku rudde nyalit abu ping rudde nyalit alwele rudde nyalit ema le piuni so Bible ajam rudde nyalit rudde nyalit yanong irier ku ka bu ping yomu le Bible wo rudde nyalit yanong irier so kelwel etene etong lengeli alwele praise the Lord thunder over the waters. His voice is majestic, his voice is powerful. Kujela effect of his voice. Rodde nyalech yongoi roloi te chene nyalech rear. Te chene nyalech mar over the waters. Puni yongoi roloi abu pingken. And then his relationship to people. Relationship the nyalech to people. E coach yeria. So keka is super summary. Kwan bijal ping the dap yung lwel nyalik ku yung kor nyalik bunyi ne keka kayi. So ne bung de Isaiah bung de Isaiah live there. Live there I choose thing in there keka there. Taba nen nyal inde panyal yene ke jam ne be sayaro kulel manade ke kanang awunden betu ku awunden cheloy awunden lier awunden e pinto ku kabu pin ala yongu yenga jem nyalech chane no koy jam kulela kana akache ye chukroto because we wait anything ye cool 20 30 50 100 years from now and no ko die there will be people no ko die so we try to make sure that keka a kukalwel manade kenyalen de pan ale biranda le belwe kulwel la o ye chukrito e yen yalet yen ke yen nyale piola yum ne yen ke but ake yen ya anon koy kok ken nyale ka jam ken ka piola yum ne ke so wachan bani manade ke kaka it's not only for Jesus aguchi yin kuen nyale de panyal alu be piola yum ne yin ni yugo kwale be piola yum na go pempu kachika lwela ba jope yeran kirmandi yen ku manduna ku yen ke chok David a chini ale ke chilwela jop awundi alwele awundene eye pinto e ka cheloy eran adot ku achewo en nyale riu ku kerot may way ne loy right en nyale tika jame about job so I can walk a kul ko
ta to ben na yokulele why you know walk why wanna go right ku walk what you live nearly kimpio. That's not true. That is not true. Ran way yin ku en wala bu nearly kimpio. Ku yin no baya wu nearly. Why? Because a shooting kachine alikalwela about Job e ran ku kito Bible le ben true e Job kene so we a chu kor burut ya lwele ta to ku ben wala kene wan chere lo ku kacha le ku kana yila ku nyale cha betin pio no na ye lwele ya ka jong right alatin ka jong right alatin kuler kene lu ku ye yin yo mana de ka chin kele luon because ran wo we quite to ne ku we quite pin walu bunyale chimpio bunyale alu bijam yin ya wundi ya nyale can say that about you, so don't limit yourself. So who can akor bla bi can walk kachin nyale lo about David era an chirmandien ku chirmanduna pada chin nyale che chilwele David eran de apio ran bekaka apio ya loy kedia so David alwen nyale ke ran ie ka pio ne nyale loy and nyale ka jame alwen David was a man after his own heart. Kemit pure into David. Emit pure into David. Why? Because David eka yenyalek kalwel aye kaping kulowe cake. Kuyene ke chok da. Awun the nyalek. Servant of God. So what was servant of God? Kukeresandoi. Watching limit. It can be a local loy because nearly 1 year. Nearly 1 year over chatting. Nearly 1 year over cocater. So watching limit kubulwe le kene a chulo kene a chulem a liu. I know what ye loy who got chinelli, I took it down the Bible. Okay, got a chuka pin. So walk, we will not discourage ourselves. Kubulwel manade ka wo ke kaka achuka nem akilwele yade ke china le lela wunde alwele he will bring justice alwele awunde will bring justice to the world abelung piat bay ne pinnom abukoch ke pinnom nyot longpiat a wunden alwela wundien ke bia wundien loike abe justice long pinometene en yalla inde panial alwela ni apyo kiet kuna tien kiet apyo ku ya tien kai lo ya kolta ku tien kai lo ya kolta. You know, under the sun, I walk a kaka. And really good people are treated as if they were wicked. Because it's in justice right it in a and really good people are treated as if they were wicked. And bad people are treated as if they were good. So justice, a phenomenon. Na ye tong jiem alwela quite pure aya riom e koi ye cry low you quite pure koi lui ka pia aya riom e koi right yen ka ye yu ne pinta ya ku yu koi ti cry low ariom de koi pure.
so can a more manade chin justice opinion. Alwen yaning the pan yana undi and a belong pill. A belong pill. A bay etene opinion. Let's say, for example, who can I look at Chico waking? I look at Yana, it's all a book. Epi and can't in America. A chimon Lara Tia, a Muslim anyway. Edaman war non kichol Sharia no. Na cha qual. Ye chini cham yene domin kada ke chini cham ka temo ai lo ken ke koi ke pin no ke chini cham temo we na ye chini ke chini cha temo we na cha kur kin biuk eto ten war koi man ni we but korbi the muslimin chol sharia no eto wa ter ko cheto kayena book Achi monde achi lui achi kimko that achi ngekor or something golwel keko golo kuler makamana go makama golo ku kulwela ka bibiok ku ke musiya aya book ay chola book ku ke musiya but ejal bangaya muslim era ande ni chingaitiya go ko ka ngadi go ping go ko alam go ping go ko ping dum ping ano ko ga chole kedang human rights go ko ping ku yene liach ko lele be biyo ka liach go ko human rights go ko ping go ko ring ku le case abu le no na ke kenlo abu ke dikito go ko ngulo ko buka liya ke ngadi ke ko sharia law go bu go du anon ke den yen ran tai pin ku jelu yu go jal yu ku kir yu na tedoro ku di e lo de tedoro ku di alwe go metlo benbe ke ka ye ko ko pindum kalo ba ye chu krito alwe ni alwe le ke ci bo jana ci lwe ka no ka ci ka bebelo e ci bo beru bi a jarnyal ni chare ke aka lwe tin alwe le ci rur bi a jarnyal ku ci pingrur ni geke ache arwor che ko duang yu akoi war non ko che ngai la wari war junub Sudan anong ke chiri ye chol mu arwor lawo a chiri mana lawo ai wa so walwe le na chi yu ke ko tora chana ko ka le ko tor ka lwe la ka chi be duang pin. He will not do that. Jesus will not do that. Jesus actually might dun lamba ku tag the data kur bangai tuktin ko nyen ne one. Halwela ka chitik. He didn't come. Eche bo bekeka ka beloy. Yen ye chukrto. Ebo ka pya beloy. You know, timan wani yen ye chukrto e ki gisa chirke ne abuka. A parasai ke kala ben ku bi ku lele nong ting den ki la be ku kwer ka pin ku yo ki ye chukrto lele ake kur aka ye long lele ka bi yo go lele go ye chukrto go nyu pin ku ger pin nong ke den to gor pin ku pin ku ber pin got Actually, ke kulwel na ye ran we kin go awach. Ran we kire kon loy achan parasai ku koy ran bana chajer kwan.
kwal wele be nyana be bio go Yesu Kristo go lwel na kin re cha ko loy kin lo ma jel ku biok ku je Yesu Kristo pen god e joro nam ku yu grana ben ki chenga di farbe because koy ko pinnum ayu kur birande biya loy krach but kare ken ye ka loy ayen ke karut coin for example you know so Yesu Kristo e bobo ko bu coin e bobo ko bu coin e piai loy waritene e piai loy waritene Somalia yan tin ko ci bio kanong 13 years old gomme bio abato lele kanong ka ci woj so ale birande le belwel ku lele ku Yesu Kristo we ben won ter ku yong yene ke ka diaj you know why because wo keretano we need to stand up na non ka pia tu ni ku non ka ya yu ka ni ne wed the Bible kaka kor bu were ni ale bu ya share because wo ko to tene mane yin ci le ban ci jor ku le bi gran ke da jari ci ne ala noran le babio we ko to tene a ci ran le ko babio because we ci were ni ale ci ta gam we ni were ni ale we ci were ni ale ci champion lakin ko ngot ke ku were ni ale ci ke ka lu ke ka cirka so wapya na yoku keresano e chilwele bu Yesu Kristo bu ya kar bu ya lui e ke kaka bu Yesu Kristo bu ya kar ku bu ya lui ku bu wilpya bu kalar bi ago kolpi because barand lowey hachelondu bata yeko ko pinnam loy hachelondu wachan barand lowey ku ka chinnale chilwele ne ke judge alwen ne ale che na ne ke judge ana ka boko lu a cool chin nel in the panel I'm telling you anong ran alwen che ko no ke wan ko cha che ke no ke wan golo ko tew sejin golo ko le nel gam sejin ran le nel gam sejin ku ke chukum e chukum no ku ke chukum ke ran ke berbenbe pada chin ne le a che bopon rane alola ka ben bi aloka ya bu man so who are you a chan barande ba judge ku kalwen ni ale yen ke judge so wo keresano wo be lum ken ni ale kayen ni ale kalwen abu ke ya kwancho Nali the panel, any one of us. Abraham and yak pinky a query down. I chinel in the panel, I will Abraham ran ma kaya. Abraham was his friend. Abraham a friend in the allergy met in the allergy. You in the bear met in the allergy. A relationship can in the allergy. Yana ka kornya ku ke wel yoku ka lwelka na yoku ka pinke ke ya ko kun kene ke to de ke ne nomi ti yin ka pinke ya ko kul war wailo to kule lwela ke ne yen but wer ne ale a kor bran ya chape a chin ne ale lwela loy ke ne ke yin loy ke yana ke ti yen wo kan datin but I can't walk to live in the electing field. So, a lot of things that he would do. Things he would do. Yesu Kristo. So what you ping in there, kaka chika below, each bob great below, which bob Bakaraj below, a bobo capiat below. So I will like a chair on the tune, no weekend. I can be near like a Louis and a caca. I be near like a bit you, no weekend. I be yen the gift of the Holy Spirit. I be ye un
leg ping kuloi achin kbiya loy ke kere nomde achin kbiya loy ke kere nomde so ke ka yenen yale ke awunde chol awunde piat awunde ye tingpyo awunde ye nyarpyo awunde ye tingpyo de ya de achu ping nya lola ka boko nyut lung piat yen ye chu ka so yana awunde aboko nyut lung piat abejur nyut yi beta there so yen ke bi awun nyalech beloy angang you know nyaleng de panyal wonte wen ko ji pin no metene achira ni ti loele ka biya nga but pinye tiang mane kana nga why because of this injustice pandene junubwar anga kele achin anto junub an dite junub abajali junub kichiran tian kiyele micharich eliu batamane ko chali micharich because anong situation to created jam jangang ke bay so I remember 2011 and a chilo junub jalo matame non ko chen wo kala matame wa miti kor chirke mito tenaka miti kor arer matam lo kukatit yenga bekamiot yenga bekayen cham atit ana koy dirti ngay lo kula koy ku chem ka kula ke bi wala dong ran yin ke mit ke cham mit as young as 4, 5, 6 so can it's injustice achin long pet ye long mu ke jam be mit ngom ya ku ka chi ko dira chi ko pana yo ko kresana over there we will do a good job but koy right chemane ne chene ne ala chelwe ke ka non wewu ku ke ka loymu ku ke ka non create ben and they don't care so ke ka I injustice ku ka che Africa ben and even here akene injustice chemane ne chene ne ala chelwe lwelo koy pet ke kai tabani intene pinom koy right ke ka met pet you know and so can it's not good so ano koy du ka pet ku kana koy du karaj bayara no yi ayera an biya du ka pet ko wa banyitit ku ka pet yalo wanong koy ka pel loy chimane you know na no ko piedun korba loy like today no ko piedun korba loy karan alaben today bienti kulwele ka piedun akor na chi akor ka kalwele riyegaji and then yiran piete kin twerechin kulwele jalgolumda acha be ko ekene acha ne chi woru jalumda chabe ko pieta karbal what do you think happened yung chiralo inongi you gave up yinchi you lost ku yinchi rara cha so na no ku dun chinele lekin ku chitawi pyo baloy
ka loy na ko ra chang be ben ku wel ka dum ka pin kin ka tin ka yin ka che e ku duni chien kon kan ku duni chien kon kan duni chien kon kan ku wel ka gamran ra reche anon ku pia dun kor ba loy mi ta kai kwa anon ko ra na anon ku pia dun kor ba loy ku nong ra la be ku wel kor ba jor nong yin ku dun game o nang ran ba be ku kor bi loy ma cha ke le ku pia dun loy don't give up ye tu krito wana kenya given up ye tu krito wana kenya given up na bi Jerusalem le ka kengno farasa ku jam alo ka yo ka yin ike ka ke ye ka loy wa ye ka loy jo nyale ti ka lele jo but yen akin be given up so we na nong ran no ku pie den kinyale tawi pyo we ko kor beloy don't give up e message dien kar bale we ku yak lu ka pet yak lu ka pet ne ta to ko we kresano because yen ke pion ni ale kwen ke pion ni ale kwen ka yen ni ale kor na wunde awunde ni ale acil wele ya de kul wele le yen awunde ne alwele ka biya ger de jurben abiya ger de jurben he will be the light of the world abakoy ci chor abakaliam nyin so yen acin ya linde panyan acil wele won ka bi yen jong di la jik kuna ci jong di la jik lu ka bi aci yen jong di la jik kaka you know abrier lu abnarier ku ka be ka dir ka gaya abaka lu abia ger de pinno lu la ka be ko ci chor lem nyin ku lon koy ci maj ne rej to the wood ka cholet abu koy luak bay ne rej so yen ye chukarto ke kaka ke chinyale ka luen e ka ba ka lon abu koy bay ne rej ko chupi e koy bay ne rej ke bi to bi koy bay ne rej ku ke ka ka loy ka ben ka yi chora cha yen ku ben ka min che pin ku kriye che bene elone ayel yu ne riede jong di lejik and it's jong di lejik ato kana wake jong di lejik ato kana wake wato kana gen ku ke kaka ayo ka loy ne riede jong di lejik du tudwan yi Paulo wala mendel den yenen yen we ca bañ ku lumran kin pel knowledge is the same yesterday, today and tomorrow. So we are jamaa dun kurun pel rej yoku nyale chimpio ku ke ka keben abia available no work kan keben abia available no work yin lu bachir job yin lu bachir abre yin lu bachir David ku ke ka kan alo ku bukaloi ku ke yen ya ne kor no work achan bu ke ka le loi it's good yeah. So I keep in mana de ke yen abia de pinno so kaka e ke chinne ale luel e ka bro loy no ngena binne ale de pane ala be yer ku ka be myo de jong di la je ka be lum he will anoint him ku kaka be ka loy abe chur abe ka lem nyin ye churu so churairo I mentioned before anong ke chur man physically man acha choran chilo balo ba to titi an chilo balo to
but chur gem Bible chur the pure no ke chol chur the pure chi wer ne chi binyi ku chin ke banyi anon ko chi to pin no metena ku ke bo pin no mede yo bi ke ku ke bo yide ku to ke yide akuke. But today you are not like that. Which yinia nale in the pan nyale wo koy yin ke pure kwon ha che ka liu awe yen ka yen we ben kanisa ne ta to ko ben we ko dai ka yen ka yen we dai ta to ben because yin ke pure kwon a ka liu ku yin nye nyale ku yin nye yo to yin tene pinno ku na chok jale pinno miha ka ka nye chi yin bo wude ku cha du gude so kenen nyale a wunde ne yen ke chi belo without Jesus ana ya kan chi leba ko chi tan because hachin kenye ya chol na chi mama du di ku chi baba du di ke yen ke pir kene ban in chi tok. That is how I thought. Why? Because ene ton chi chol ana kunnelit aya to ni man ton yalit, but other than that chin kenye. So chur the pure right ko no manai chin yalit the pan yal chin ka pure du lew ka Bible du no kon kan pin ye Bible queen ku yeran mir so ke ka lwel abaka beloy ya chu ping mana de ka biya de pinom ku ka bin yalit cha bi yen wi ka abin ali chapi yen we ka he would give him his spirit abiya de pinnam abakoch abajurben abakanyut no now nyale de pan nyale jil jamane ke ka alwele ke na to nyale de pan nyale na to kan ke nyale na to kan ke nyale nom dia cha te kenra who my praise achelo enom koy durja or enom ja yelwele nan ke chang nyal ku pin ku ka to tin ke de yelwele ke ka cha ka lwel ka about da mundien alwel ka brudie alwel ka no ka cha ka kon lwel alwel ka no ka cha ka kon lwel ku karu dien ku kanom ka ba ka lwel ku ke ka lwel ke tini ka alwel ka brudie ke chin ya linde pan nyal a chi lwel ka na loku bung masaya ka ke bung masaya ka jamle ka chi nabi Yesaya ka lwel arudie ka chi nabi Yesaya chi ka lwel arudie so ne bung masaya bung masaya alwele le ke ngadi so bung masaya alwele ke ye chukrito wen ke jele galali ku ler nom John the Baptist chan bela ngadi river Jordan where Jordan anchula warti no where Jordan la bala yor namtin so na laka ko we laka tini ani ke te cheni ye chukrto yor namtin and I encourage everybody aka pietare tin piola mir so yen ke jal ben nong John the Baptist could be John Baptist go John go no yung che yin ka le ba baptize go ye chukrito go le no yin choke ka yin ya choche yin ya why? Because so that the promises kapiat kinale will be come true. Otherwise so yen ebiyono alwela ku jele bi bay piwela alwela ka nyal le page
lep nyal ye alwela go jong di de nyalech alwela go jong di de nyalengem ne bopin ke chit go kure ya ku nyuj e ye chu kritono e ke won chin ne ale lwe ku lwe ka ba yen jong di de yen ke ken e ro di ele ken ku ke riere chelo. It's not that because ye chu krito we chiriye ye chu krito we nyalech anong riere ale birande lwe ku le ye riere de ye mu ye riere be lum ku no ka ake loy ke chan be ke nyodo ake loy ke ku ka ke loy ke a chan buya pat ka loy ke yor no alwela ka we ku ke kai ka war e ke kai ka war so to yori nam ku charon ka ka lwela yin cha we ku a yin to so ye chu krito a chin go we but ke ka aloy ke a chanen ku yin buya part of it so ke ne rod below ye chu krito e myo de jong di lejik a chebelo ku jela ku ke nyerier ku jarur jel ben nyala jarur jel wele kene e wondi en nyar amieten pio ku kena chu pingwen ken ku pingwen ke bung ngari yesai a chu ping so ka wen we yesai ke kar di ken ku ke kar lo because ki yen ya le ben e ka bro lo e ro lo ke chi do mane na wo ko ka pin no e tu ku pin yen ke do because ka ju chi ne le ke lo a ro di ke chi ne le ja lo ka bro ja lo mane e bi pin no to ran ben ay chole second coming bendero ke dum ku ka twitch ci ka lweli nyali arolo ku bendero yen ke jadum na mo ku ta to wotini mane esa de kanisa esa de church nyali cha lewo ka piete men loy kan men dia dun kan loy ene ke sa kanisa kana kwalula ran ye chukrito gam ke ye dulonde ran abnan kirate yene ke e time kanisa ka tawotin ba ya to we kul wal betum ya kul esa kanisa na cha yang nyali gam ka ya ka belampan na kina yang nyali gam ka chilapan ya. By the time of second coming it was too late ku kul tondu yene ke kuldu so dun ku ti the second coming a koy be ti ta be ti pad mane gam ku nyali kiman gam ku nyali kiman gam ku nyali kilwel yene ka wundi nyali so wacha be do pe ne a wundi nyali de panyal a chuping so na jel ku lo bung dia kedang du tuch bung du tuch ene ke bung dia so bung du tuch petro wan chene nyale che toche taban yene ye kedang du tuch kayen ache tawe no mana de kan nyale ache nyale nyako abore gen kuyi ache tawe no mana de kan nyale en nyale de Israel ache nyale da abo ake la wit ache la no abo ake ka dur be ke kan Paulo ka kul to ke yen petrol wala ka chi chom no go jala nyal ku jela no lele ki yeto no nyal ku le no so ka yen ten yen ka chene ye nyut no ka chi nyut yen nyale nyut ka no mi pa pin lai ko ye yinga de to tin ye ya ga anyo le kan dun komben dun ka krache
golwele ai ye chon che cham ke golwele banyan che cham ke kaka kayan chi lu ba cham chan yena ne chok golwele na ku cham golwele no go be nyot golwele he kaka cha le ba ke cham go ye chu ker to go jalla ke lwel ke cha choy ye ke pya ke chi di ke chi ne le chodi duni cha ye krai ha dune ke chin ale choy ke dik pa choy krai why because ye chu krito e wa wade e war wade aka china bor ku ka chin Israel ku wer nelich akor bele ran ben aka chi leke yen ye chu krito le la ke pinno ba wer neli bala ti ay pin ka ye na chi kurbele labo go jall jenni ala jelwele lore non Cornelius e mo nya bora kirmandi ene kumandu batera ni chineli gam e ye long red ku kaya nga ay ka kon go lo won chen lo chineli yo ko lo la nga ke ka chan bi miyo de jondi la jipin lo go lo le ku le long ke alwela go ran ben etopana Cornelius go miyo jongi la jiglu so we mondu wala tendu ranangu riede jongi la jig baye ben can also have aya piondu yene ke yido chien e piondu yene ke yido chien pandale ti ko ti Cuman wan chen ngadi Moses te ko pana Moses kumama kunyan ken orana bente na nong ran to pandu ke ran chin ale te ka we chika te yi ne piondu yen ke yi jan me chen bana te to kani and you need to turn around welcome with you Kunyai ka right. All of us. Eka yeni hallelujah. So rana ben pana Cornelius. Miyo de jongi lejik. Achibalo. Yena ka chene Petro. Jalwe kulwele nyalej. Achilwele tena kulwele nyalej. Alwele nyalej. Achikoj ya kwanyi. Chirani kwanji kukeyi ye bor wala ye larab wala yemu achin way koy ke dia yen ke chago ka chilwelun kulwel pin no me ke dia ku ka tin banay ka cha so yin chilu barande yo kulwe yin chiran nyal no yen ke chago e piondu yen ke yibijal me goy no nyal e piondu yen ke yibe me goy no nyal So what he actually who can very important a rate Dakar but open. I will nearly at you coach your quany. Ne jure ben ran a year ku ye logic ku ye logic loy yen came yet a pure. Who can I you think? So ran nearly me pure ran and nearly me pure. Ke koi ka nyale achiran achiko kwanye ran ye mi pio kurane ke de loy ke koi ka ke kai koi nyale rio ke kai koi nyale mi pio whether ya or wale jurmo ke koi ka ke kai nyale mi pio. So today this message po nyale mi pio awundia my servant. Walk a bend toward me. What you can Lord? We are chosen. We are wounded in the elect. You might think you can lawyer, but ain't you lawyer? You have been chosen. Kakorni elect eriu. Kubu pionde ya luwe. Ekene yene ka le Bible walk
So a chi Bible chi jalwel tene ku jelwel le Yesu Kristo yen Yesu Kristo de Nazareth e jong dit derrière alwela e jong la jik alwela tene yal nyale e Yesu de Nazareth toj de jong dit la jik ku ne rier ku ke kaka won ci ka lwel ke kaka. So all of this aka lwel won ku ke kaka ci ro jal ti ngi tene ka ke kaka ci ro jal loy tene ka ku jël londe jero gol londe raja gol mun kene toy alwela ke biya chat e biya lo bayi ye ci Kristo we chat ala bi jalten bi lo te ci chata nu ga ye ci ala bi jalten bi lo te ci ten si ye ci ko ye choli chat yomu ake wil piet ke ka ke kor ke le ko wil ke pir he ba pir ku ke ba pir yen ke ka kalo ku ke bo achan bo bi yen pir e bo bo to no wo agorani ya gam go chwe to ku ye nan pir ate ke ka ke bi e Yesu Kristo ke so ekene yen ke bum jela bum kien e diet diet tabane kedang ai songs of psalm ai diet ki man wa to wa pane jeng ku we ki man panon koy na che we ki to ko man lor yan yu wala lor mu ki inte diet ye ka ku diet ke ken ke pion wala e diet ku taw e pion yen sam bene yin ya ai diet ai choy diet ko kay long ku ko kay diet. So kelwel dier alwel pian ke nyalit bo career ke pan nyal pian ke nyalit. Praise the Lord pian ke nyalit pian krierde yak door ne piat de pionde yak nyalit door ni piata piota ke ka ne ku ka pinga tene ci ka lo ci ka lwel tene ke go ka lwel ku lwel ka biya kam tu chunele chule bu do pion chunele chule bu do le chunele chule bu keno na ke ka piat ka because aka piat loy aya tom tiwar mi ta kai ko pani jeng ayen ran wang ta weno me lel mariar ko ngarno a ko ite de nen ke loy tin tung tekele loy ke kor ka tunga lola ku lokenela ku jalle cinde yen ka jel wa lel mariar didia mariar budien ten who pionya yang who kere yang hachin kenye it doesn't know anything wala nye yongolo ku wonga hachin kichi loy atom koji ya kuyine loy ke ka ku so nyalen de pan nyales worthy ran chi ko loy ke ka piet ka yana ka chakin ku yana ka chaken kuyene ka tewo pinyo mutene kuyene ka yin wo ke ka dirka yene ka chokol cha to ye kola yene ka cho yum cha pyate che ye kola kuyene ka gel wo ke ye kola kwalo ku ke mariati e won che jam yene ka lula ka pyo ta ko ba jengwa there has to be change we ko nyale pin we ko nyale Jaka ko be you yaka be jam wer nyale ken ko that the purely the loy painted yo ko nyale pure nyale the pan nyale he's worthy be pure but
anong kan ke ngwan thotin alwela rodden ya lech alwela ke mar piuni so rodden ya lech alwela ke mar piuni ku ka butin alwela ke mar piuni ku ka alwela rodden ya lech anong effect ye effect on to anong ya akule na chi lwela na chi ya lech chi rodden chi mar ka kanong kai rodia fear anong ya anong fear lwela oh yes aywa anong effect error dene ando be kipet bay batekene we don't know who kabuti yana keke chilwel alwela the Lord thunder over the waters mit ke Israel won ake chine alinda panel hache kala jor pinde Egypt kubike e panamon toke tin kulwele na yak lomcho kwancho yak wencho pin ka we bitchanga pyap you'll have everything be ka yen created but na chala changa pyap kaka atie abija kukake chika yo kupyanke kena kukene very important achika yo kulwele na lake panom lare nwatine alwele kanong enemy alwele kanong adu anong enemy anong koi ka ter kuke koi ka ter chini ale chilwele alwele nakeke kadi alwele nakeke kachin kuwan kan because na chaka net they will become thorn in your thorn abiako no ran cho kon loro ki ku chata chogon yen wamet ko na cha ko tinki yin komle ko wache good so wachine ale chilwele na pelke ke this enemy ku chaka net ke kabiako enong week pan Israel mane aken ke bela loy abi ala kulaka ku naka koy ko ku lum koy ko ke ye alwe ko chinni alwe no don't do that chingod ke tar mane hangod ke tar because ke chinni alwe bi loy ken ke loy ku waler ne ale ke chinni ale chile ke ku lwe we ka ye rier ben we ke adu ba finish ba no ku we beto panom duon ke we la cha wo ku chela ene ke chok da ye kul nyale cha token walk ano ku ye core no walk enemy in power adu rana ter whether ye ran to be wala jong to long tu achirier barrier ye yude te keni wer nelipi chumane mit ke Israel ake ken wer nelipi ke mane anon ton kuna chu wer nelipi ke jok era tawle na mo kuluwo kadir ku ka che ken tiam but de yin ke la bay so wakor bunyin tit bu welkan yalet ke ben wo ke achatin ago jok chi be aton enong wo because ke Israel ake ken welkan yalet ping na ke chi welkan yalet ping ke chin ke ton kuen ke chok da na pen ko welkan yalet ko chin ton ko chin ko e jok ke chi chol gut ko chi chol lu ko kam a chi loy so kayen kemit ke Israel ake toke rio wan chen ke ka ken ke bia la lo ku chi wil ke ne la ping go ko jor to so ake toke rio but na lor ngadi bung Isaiah 41 ke kayo yo ngo rio ke kwa chi ne la ke belwe do ko ke we ba ka ko an ne la he thunder
over the enemy. Na chero jor ke enemy do and we destroy. So knowledge ane ari koi kun ka ter aye ka destroy chilwele ka ba ka destroy. Ye the ye ka kamu wale ka kamu kuchara tiaken ka lui ka destroy. Because they were in real. They were in real. You're in the panyal. So what you really tell them, in the panyal kumer, or thunder over the waters. Kakanong kairo loy. Alwela layala bidit. Out of fear. Team ayaka yak. That's the effect. That's the effect. Because no nyale charia. Kuriada nyale na yera ande. Kayin, a konyin, who connect your enemy. He will destroy your enemy. So, Nyal in the Panyal is deserving Kapiat Kenny Kaloi, who kunyan wakon. Yen Nyal in the Panyal, he deserves Achan Buyapion. So, the last thing, characteristic kawun daban. Characteristics kawun daban. Characteristics ke jamu tu. Eh? Loipiet. Oh, kaya nyuat eh? Okay. Kaya nyuat. Mana ada kawun dan yang cepet kian. Ban yang leriu. Eh? Chan baya un pet bini ale duele kene ke men dien meren pio ban nyale riu ran yen nyale chola pio yum ran nyale chola pio yum ran ye kak nyale ping kuloi kek ran ye lum ke nyale tek ran on gamadut ran che woi ale bedwele mana kuyum bata chinale lele no yo pa chilwele ba jo pa ye che ran dien che woy ran rot me way ne rejich ran yen nyalek ran nyalek ran nyalek niar kunier jerande ke kakai ini awun pet ku ke ka ko ne ali ke ka no mo a chin to de ben ke bela pintina ke kai wel ka ka lo la wun di en ya awun di en pet awun de ben you and I knowledge allo be ke ka lo about you when to lo work ke ka ku ka chu wan wan a chu wan wan Loy pet that you want. So gay kurut nong knowledge. Kubuya would pet. Channel way ye to kurto bukar. Ye to kurto a joya wound pet. In knowledge. Kuna care ku ye to kurto, kuabia would pet. In a cake of corn, knowledge and walk. In a cake and corn, knowledge and walk. Ko we da ba ko jita nan da ka wun ko wa ka jaw di la jik in chulech ayak ta ni lo kan kan dial ka ro ma re chu ka chu ko ping yin ngai ji lom na ta kan alis kan ro ja ba lom ni ran pet ko bible e gat pi ran bet anai jam ke jam pi ke re pi ye lo kre ye lo anan ko e jam yong ne de be lo ka un pet ku ka jre lo ne ngi jin wo nyal de kine nyal lo ne alwel ke dien ja lo chai pa lo so ene de be mo ke ran pet cho re lo anan we dang chu ping wo na de yen ko e pet ai ga lo wa awan ko ra je ga lo yen ke ri den ku ko ra ai ga yen aryom ko pet du lo nge ri den ko chu ting nang ne ye chu ye chu ana chi ko ben ja ko ran pet ku lo lu go bar ba ku
kubara be da ran ji kara loy kwa ji mai ye chwa ji be no awan ki loy tie nya le fi ene riop ye yo te mani yin wi loy ke pet ki ne yin kra ku na ki ni yen ga loy ro ma ne fin cho ka ga ta ku ka ga chu ko ting ka ga chu ko pin so yin ngai yin ro lom ga lom ku ka jaw go ben ga wel ji ga le ko so ba ya wun pet ba ya wura ga ba ga je ting bi ya ga tin ki na ko ba ngi ki chi ni ale loy a che chwa ro ki chi ni ale loy ku cha jo wa yin go gre chi ngo ka ngor ko kwa nya la chi bu ngor ko loy ke de tie nya la ni fi obro jot bu nya la bu le
Lem. Chule nyali ni pa nyalu pen ni kai in pio in bengit. Chang chin wa chang nyali ko e khe. Chagri yen ben ja yen wo in bengit. Yen nyali in ti bune ta ba ka ba tie in ben we. Ben ga loy du loy. Ti yan ga bi ga be tin bengit. Ti ko i pio ke miaji mu ya le kai in pio kerso bengit da. Amen. Yen nyali phi. Yen long đã ka cái này thực của từng Bible bên đây loại cái liu sự cái đời liu giàu khui nên cái nghĩ cái cha cái giàu khui nên người ta nên cái cha này chỉ là nên cái cha của nhà lấy ok Ai coi nhà để chụp cái tổ cái cháu và đã để cái này là bạn các tiền là các tiền làm người với trên nó mình có lỗ nhiều vậy và cái tuổi làm hoàn cứng đang là cost có đi với cả cái nên là cái hoàn cứng anh chị đó cái năng tạo ra nên của này em lên kia được cái đặt thi cái kia trên nhà cái nào cũng cái nào này cái là đồ nhà với là cái đồ này với cái sản lượng lâu nữa mình quay lên cái kia được với lâu à mình quay lên cái kia xe kia được với lâu thế cái nào này khi chiến được trên bán ra là một cái và kia mua hóa đi cứ này giáo nhà này giáo đây người ta cũng nhà này là gì trung hoa cứ thằng cái loại chân thiên cứ đuôi là chân thiên cái đó xin nên coi như người chơi nó hoàn cho nó xin được anh đó xin for 10 days qua đây là thiên xin bài đấy đã trục được cái đó đúng cái cụ hoàn nguyên cái này nguyên cái tuổi anh cái gọi là thiên kỳ đấy anh nhá nhà một cái đi bây giờ cái chuyện có cái gì anh coi thế anh cái là cho cái bây giờ mình chọn cái nhà này rồi amen ai na wona commandant ben to kono work an ki number I know nang commandant to kono work ku ga pya ya na nen command ba ben ke pya gu ngi ya before kin command ben go jinya lek ku ji Abraham chu welcome back yum wa laruan ji lawo ji ma men ngi chu ma Gabriel ga wonja pi nga twany ku ke ran ngo ko nya ba ken ben kin wo nya le cha ben ko wo ji jam no ko de te wan ji lom doi ben mi adu kin an ngo twany awan mi adu twany ji ben dir ku na yu ko lu ji men ke a che wer kin wo nya le cha ni ku pi al ben ko ji twany so Abraham material ne adindan ti ne ke lo dai ne ke yu kulwan yo be lu nwan go adia ga teo ke le kin ju ko lo akin go be loy so Abraham ju lo ro ko ai cha ga nin ke jirial kin jin yalo ngor go cha ko ku le yu pial go ka wo jin yalo le cha ben pial go be nyan ka do yo ba din yo yin 1 minute bu mo ku bro lo le ya welcome Amen. And
Coba nak lantar apa pesi, kan kita boleh dengan kajuri ke yang tu. Biar kalau boleh lama, kalau butuh bayar nanti. Coba bayar itu nanti yang itu yang nanti orang kalau school. So anak clinical kadang Emory. Where pan di nanti kena tie, kekapa cakap kekapa ni. So nak jalan kan ni pasti ni ada cici tapi pembuat dia balai, kubara balai, kubah ni yang nak tahu ni macam yang jadi yang nak tahu ni nak tahu ni ada kita yang juga macam ladang tu itu nak cing ke yang tahu ya. So we bak more the deep board edit 155 yang nang we ko yo ko chan ye chu ni ke ku ni ke wan mo te le na ye chu na ye gam ke du long ke ka ti chi la ti a bi mo o ya cha ke ni so ni na te ya ke ka cha na ni chin da man ko ni ku ba ja la ke we ta mo da ke ku ni ya ke we Amen. Ini cukulor, ku ini pada kiken, anak jala, kini nala luyu mlat, kini lo bena long unuk, dan kuli cian bena umpuk dewu jitu long, kulon birthday nyang dek, kaji ku ben yu jitu, kau dah kerja lagi, ben julu yu ni yen unamit, kini aja main aja ben bayar, lo yen nyale kan yin, ku bi punya kalau lagi, deng luar taliu yen ke ben luar deng match ciriar cilo perga wene sekitar dah so aku ayah liu na chin gaji chol ke kai token walk ka deng lu ada lu zaman dah yom lat agur zaman bin deng match ben du chien oblong ye ni aku ke bugur lew fit ka to yen wo ni ala lech ni ala ji ben wo ke ji dongun ke ka mare ke dia bang ni yechu ni chi lwelu no bugu ite nande ni yechu awun ni ala wan len yechu yo no ma ben kare ken pin no ga nyaa le kin ke cho jom ni ala jabo e bu jo ben an ala kana diet gera kin wan chi jom ni ala jo ben bu nyu ji na chen ben jo an ala jom ni ala yen wo na ji yen ni ka lep nyin jan badai ka nyal ko chi ko ko ting wan bi jong di ran je ting e jon je la yechu le kin ko ji wan to ke ga kin ke ting ko ga kin ga lew ni na tie nyala pi so nyala ja bi yen ga ba ting pi du yu nyala yu nga twen ke na mo wan ga ko ye de ko 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 ye abu ga je yu man chi ma bu ma sa ye le tie nyala pi na chi ra ja tem pi wo go lo lo mai so go lo kai pyo ye na ga ma lo nga ja wo ko ge lewen ni ale be kai pyo ye na ga ma lo nga ja wo ko ge lewen ni ale be ba ye ju jo wel pyo na jong la ji ge ro die na ko la nyal go pin chiran be khoi le wona la ji ke gni nyale yogo dorin krato jawatwe bioda na malaika wa kowe nyale ndo nyalo go me jamel ge juani nyale yogo dorin krato jawatwe bioda na malaika wa kowe nyale ndo nyalo go me jamel ge juani melga man wala ni Melga kera sawani inwe Bangit penglong da Nyaling da pa nyal go pen nyaling ko piore Njagara gum no wachin in bangit Rej da pinom Ku lugu yin tuo no ken loy Ku kaja pio no win pio kanya ti amagero Ku langur lel pelke no ku ga loy Yen nyalay yin pio kanya wo na kol go Yen in ti ku de ta bangit Nega chugo pingu ka chiwo I pion baga ta no pio ko yi baga ga no pio ko yi in banji ki chi in luel irani long ke mu ku ye ga loy ke ne ga rana pio ne ya loy ye ga no pio ko yi banji ki chi in luel na wuti ye ta ba ben ga mu ko ke
ban ga wil ki aba gan piot keni ku ka ba na do na khol bu yen nyal nda ye to no wo no wut ko yi ku ka yo ko loyi ke die yen nga ga chi ki piot keni yen pi de ku kor loyi ni pi de ba ngon jong ne ba ngon jong ne pial ya yin cham de ye chin de ye twen ku ye chan ka ga dia to ni chi ni ban yen chu le nyal nda tan chin to no wo yin chu le ban de wi ka cha ga loyi wo gam jira gam na tiam ga ro yin ti kuno ko to an ga de ban ni go ya ko ji pial ale wo ga yin ko to no wut ko wali a ti wo ga yin ya le ba ga luon be ko to no ti ji ni ji ga mai ga kin ga loyi ko ji ga mai we ken ku ko ta ke na chi chut ko ga ban ni ina to wona ke yin ko wel ni ti ji ni ku bu pio ku bu wel ku bi ga wel yin ka ji pio ban ni on ti na undu yi so yi pitron chen ga mai ai be long ti ji ni ku ko ji ga to ti ji ni ku pio wel ku gam yin ge ne ala den yen ne ala gin ran to ko ba to be la ti ji ni ku be ko ku be la wel ko yin ga kin ga ta no pi no bi ga lo yen ti ku man ba wala bi ni jom da ti e du ne dor ka bu ga lo ga de bu to ri kin bi ai ni du gar wo ger bi ai ni to won wo na ko we ti yomi ba lir pe bi a ben no wo ka nga dia to ni kin in be ni loy du ni ala ku wel ko ku bu ya le cho wel yo ko pin cho ga wel de de ka de in pio Kristo benji da Amen. dor ni ale wara ni ni ya wo ya mu pio ku mo ni mi ni ale ki ku ni de ni de wonde ye ci Kristo benji da ku ni de ya ko tiere ni ale nong rier ben won go wa ku jong di la jik abia to no we ko abia ci ngene we ngi luot Amen. wo lo bi na dor ni ale kan wo taw dina wondeng di 155 well bam chayu to well bi level bi Le wa tu. ya lango ye ju ko ndu we ko che won yeah Ali we taw din Abu kera taw bai. din de Lang ku ye. Ket qua bai. Lang ku ye chu kon de wi qua. Ben an Kia tu da. lango ye jo konde we kwa lango ye jo konde we kwa yal gole no bandani kor kwan ma go genye ye jo gere go ye kwe ajero Ken gande ye julo Aye kwere ye chubanda. kowe le javaga Ela nyala le de don wir gwajelu ye bebe. kowe kenye ye bebe ode no